gusa uyu munsi mbazaniye itangazo ryerekeranye n'iyi YouTube channel yanyu nanjye dufatanije n'ubundi byose n'ibyanjye namwe. Itangazo rero mbazaniye rirebana n'iyi channel yanyu nuko nashaka kubamenyesha ko hari utuntu twavutsemo kuri iyi channel yanyu, ariko ibintu biri gukurikiranwa nta kibazo gihambaye cyane kirimo, nta bintu bitabonerwa ibisubizo, ubundi ntabwo tuba twarabivukanye. Mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, igihugu kimwe gitwikiriye urujijo rw'amakimbirane y'akarere kose. Kongo n'u Rwanda ibihugu bifite amateka akomeye, ubutaka buteye amabengeza n'abantu bafite imigirire yihariye, byagiye bibangikanya ku ntambara y'imigenderanire, amakimbirane ari imbere mu gihugu ndetse no hanze. Ese ni gute bino bintu byagiye bikomeza biba bibi ku buryo kibiri gukomeza kubangamira umuturage w'u Rwanda, cyane cyane aba content creator, aba YouTuber? Mu kwezi gushize kwa karindwi niho twabona itangazo rivuga ko YouTube itangiye guhagarika zimwe muri channels zo mu Rwanda kubw'ibirego leta ya Kongo yaragiye gutanga muri YouTube Partner Program. Ibyo birego bishingiye ku kuntu ngo leta y'u Rwanda ndetse n'aba creators b'u Rwanda bamwe bashigikiye imwe mu migwi nka M23 igwanira ku butaka bwa Kongo, ari nayo iriko irashaka kwigarurira igihugu cya Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahise igenda kurega muri YouTube ivuga yuko aba creators bo mu Rwanda bihisha ruhingana nyoni bagaca inyuma, bityo ngo bagatanga amatangazo ndetse n'amakuru aharabika igihugu cya Kongo no gutera intege abagwanyi ba M23. YouTube yakoze isesengura rihagije itangira guhagarika zimwe muri channels zo mu Rwanda, yabimburiwe ku zindi. Channel ya Ismail Mwanafunzi Talks nimwe muri channel yababaje abantu benshi cyane uko bari ifite abantu bayikurikirana barenga bake. Indi channel yahise ikurikira ni channel yindi y'inyarwanda nayo yitwa Udushya Kingdom. Iyo channel yazize kuba yarakoze ikiganiro ku muganda M23 yari kirakora mu gisagara cya Goma. By'umwihariko rero bikomeye cyane, indi nkuru y'incamugongo yagaragaye n'umunsi ku itariki ya 19 Nzeri 2025, channel ya Rocky Entertainment nayo yamaze guhagarikirwa monetization. Ese iki kibazo kiri kuva kuki? Reka tubisesengure byose tumenye imvo n'imvano naho byavuye n'uburyo kino bintu twabyirinda. Mbere yuko dukomeza, reka mwisabire kano kantu gato katagoranye. Reba hasi muri video handitse subscribe, ukandeho noneho ukande like. Nge mugiye kubana nitwa Ismail Junior Imana irumva. Ubusanzwe YouTube ni imbuga ifatwa nk'isoko y'ubumenyi, ubuhanzi, imyidagaduro, ariko nanone bamwe bayita nk'intwaro nshya ikoreshwa n'imbaraga zitandukanye z'ikoranabuhanga mu ntambara ndetse no gukritika mu bintu bigiye bitandukanye. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, leta ivuga ko hari amachannels yo mu Rwanda afasha umutwe wa M23 mu bikorwa byawo. Ibi byatumye Kongo isaba YouTube kugira ngo igire ikikoze. Ariko si igihugu gishobora gute gutanga ikirego kuri YouTube? Naye mabwirizwa YouTube ishingiraho ese ubwisanzure bwo kuvuga wahagararaho igihe umutekano w'igihugu ugiye mu kaga. Ibihugu bifite uburenganzira bwo gusaba ko video runaka ikugwaho binyuze mu nzira zemewe. Inzego za leta zandikira YouTube zivuga ko ibyo biganiro bishobora kwangiza umutekano w'igihugu cyangwa se bikica amategeko na societe. Iyo basabye YouTube igasuzuma igasanga koko ibyo byarenza amategeko yayo cyangwa amategeko mpuzamahanga, ikuraho video cyangwa igafunga channel yose. Niba ari ikibazo cy'igihugu runaka, video ishobora guhagarikwa muri icyo gihugu gusa. Ibyo babyita GEO blocking. YouTube ifite amategeko agenga buri muntu wese uyikorera, ayo bayise community guidelines. Hari ibyiciro bikomeye aya mategeko agenda akurikiza. Hari icyiciro cya mbere cyo guhagarika ibikorwa by'iterabwoba n'ishimangiza ry'imitwe yitwaje intwaro, kurwanya amagambo akwirakwiza urwango haba ku bwoko, ku gihugu, ku idini cyangwa se ku gitsina, amakuru y'ibinyoma cyane cyane ashobora guteza akaga ibihugu. Ibyo nabyo YouTube bigenderaho ikareba neza, ndetse no kurinda uburenganzira ku mafoto n'amajwi ya buri muntu. Ibyo tuvuze aho hejuru nibyo YouTube ishingiraho mu kwemeza niba ikirego cy'igihugu gikwiye kwakirwa. Mu kwezi gushize, leta ya Kongo yasohoye itangazo rikomeye ivuga ko hari amacano yo mu Rwanda afasha M23 mu gukwirakwiza ubutumwa bwa propaganda. Muri ayo macano harimo inzitwi cyane nka Ismail Mwanafunzi Talks, Rocky Entertainment ndetse n'izindi zimaze gufungwa. Hari n'izindi ziri ku rutonde YouTube igicekinga nimara kubona ko hari icyahindutse bazazireka, ariko bakabona ko hari bigikomeza nazo ziteguye gufungwa. Leta ya Kongo ishimangira ko ayo macano ashimagiza ibikorwa bya M23 aharabika ubutegetsi bwa Kongo, akanakoresha ibiganiro bishobora guca intege abaturage mu gukomeza guhangana n'umutwe wa M23. Ari byatumye leta ya Kongo isaba ko amachannels yo mu Rwanda yose bayahagarika, kuko ngo yose yagirije ko yose atanga amakuru aharabika ndetse anaha imbaraga M23. Ese bigenda gute igihugu gitanze ikirego?
Iyo igihugu gitanze ikirego, YouTube irasuzuma mu buryo bubiri. Hari ibintu bibiri YouTube igenderaho kugira ngo ifate icyemezo cya nyirica no kuyifunga cyangwa se kuyihagarikira monetize. Icya mbere, irabanza ikareba koko niba ibyo biganiro binyuranije n'amategeko yayo. Bwa kabiri ikareba ko ibyo biganiro koko biharabika igihugu cyangwa se biteza umutekano muke mu baturage b'icyo gihugu. Iyo byemejwe, bakuraho video ku isi yose cyangwa bakayihagarika mu gihugu cyatanze ikirego, ariko iyo basanze ikirego kitagira ishingiro, video igumaho. Kandi iyo channel ikomeje kurenga amategeko ihabwa strikes, izo strikes zikaba nyinshi bikarangira channel yose isibwe burundu. Abasesenguzi bagiye batandukanye bagiye bagaragaza uruhande bahagazeho, bamwe bakemeza neza yuko icyo cyemezo YouTube yagifatira abanyarwanda, abandi bakavuga ko niba koko bafashe icyemezo cy'uko bahagarika ikoranabuhanga mu Rwanda ko cyaba ari icyemezo kigayitse, ko ngo hari ibintu byinshi byaba bigiye guhishwa. Ngo ntabwo byaba byemewe niba igihugu cyose kireba video kikabona hari video zigiharabika cyangwa se zivuga uko kitari, ntabwo byahita bigenda gusibisha izo video. Nta muntu wundi washobora gutanga ibitekerezo kuko igitekerezo ni nyampinga kuri buri muntu wese. Abantu benshi bagiye batanga ibitekerezo bitandukanye bavuga yuko imbuga nkoranyambaga atari zo kwidagadura gusa, ahubwo zishobora no kuba intwari ikomeye mu ntambara y'amagambo ndetse no mu guharabika. Ariko asa Afrika izoshobora gute gushyiraho uburyo bwo kugenzura imbuga nkoranyambaga ku buryo zitagirwa intwaro z'intambara kandi ntibihutaze ubwisanzure bwo kuvuga? Icyo kibazo kiracyari kirekire kandi nicyo kizakomeza kugaruka mu ntambara z'ikoranabuhanga ziri kwiyongera cyane ku isi. Ibibazo birakomeza kuzamuka, channel zigera zifungwa ku munsi. Hari n'abavuga ko mu Rwanda hashobora guhagarikwa YouTube burundu. Ese YouTube nimara guhagarikwa mu Rwanda bizagira ishusho imeze gute? Kazaba arakaga gakomeye, amakuru ntazongera gutangwa, ibintu byinshi bizabera mu rujijo. Mu Rwanda nicyo gihugu cya mbere kiriko kiragaragaza ikoranabuhanga ryisanzuye, kuko ibintu byose bikorera mu mucyo, akabaye kose kagaragara ko kanya, kandi imbuga nkoranyambaga zinatungishije benshi mu bihugu bigiye bitandukanye. Bityo nta kuntu leta ya Kongo yakwibasira igihugu ngo ihagarike ikoranabuhanga muri rusange. Ni ikibazo gikomeje kuraza ishinga aba content creators benshi barara badasinziriye kubw'imbaraga bagiye batakaza imyaka bamaze bakora ubushakashatsi bugiye butandukanye kugira ngo content zabo zigire akamaro kandi imbuga zabo zikure. Ni ikibazo gikomeje guhangayikisha na leta ubwayo. Ni ikibazo leta itarajyangaho ngo ivuge itangaze niba hari igiye gukorwa kuva igihe YouTube imaze guhagarikwa kuri bamwe. Hari n'amakuru avuga ko yaba igiye guhagarara burundu. Leta ya Kongo na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga nibareba uburyo cy'ibintu bintu babijyamo. Leta y'u Rwanda na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga nta kintu baratangaza, ndetse na Minisitiri w'ikoranabuhanga nawe nta kintu aratangaza kujyanye n'ibibazo biriko biragenda bigaragara ku ba creators. Ese bizarangira bite? Ni ikibazo gikomeye dukomeza kwibaza niba koko YouTube yaba igiye gufunga. Reka dukomeze twizere ko hari ikintu kigiye gukorwa mu minsi. Reba ko wakoze subscribe bityo twikomereze n'izindi nkuru. Nge mwari kumwe ni Ismail Junior, Imana irumva.